Oligini gatho nyingi muno ni guthina be na guikarania na ithu hoino umuthi. Joshua Mwangi, karibu sana. Thank you. Tutirigite kuna na Jongo wai. Tutiraganite hwaini. Hwaini. Ngajitekerie hwaino umuthi ngigeithia rurari witu na ndi mundu mukenu muno. Ndauma kuria Safari Park. Uma kuria Safari Park. Nigwirite andu ni uroka ni kuore. Na twakigena ihinda riega rya gwithikiriria Mheshimiwa Ndindi Nyoro agikiariria bururi na ndakeno na inywe Royal Media Services ni muhe coverage njega. So athikiriria itu ni mamenya niki kiene na kioneki kia Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Na ona ungijitikiria nyingirira hau. Na giririkania muthikiria tejitagwo Joshua Mwangi wa Githiji. Gucia no ako excited muno ni People's Party of Kenya. The People's Party of Kenya. Iria gioka actually gima Safari Park kodwa mbere uma korogini na kuingira. I'm a member of the People's Party of Kenya. Oh, brilliant. Why so? Ungithikiria Mheshimiwa Ndindi Nyoro akiaria abatwira kiria kirathenia a Kenya. Weta maundu maria twiraga Wanjiku kinya ida tweke muri-ini ati maundu maria marathumbura Wanjiku na ni mwagiriirwo guthi gucaria ballot-ini na arauga ati tugikara riu metha-ini twi atongoria a mung'ethaniro na ni agweta uga ni akoretwo akiaraniria na Mugatheri Gatho wa Gachagua, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Peter Munya, in fact kinya James Orengo auma kuigongona-ini riu tumana senator omugeni atongoria ma representative of Fred Matiang'i tumanao Kalonzo ni ala ni na Sifuna kinya Martha Karua. So what kiria arageria kuona ati tugithi guikara metha-ini thiri beyond twiyuritie kiria mutongoria akugia ri twambe tuyurie Wanjiku ri aragia ki na githungu tugaga beyond the 14 day todo the one term igathira mweri 10 next year thaa 11 cia hwaini station ya kura ya hingo iyo ni one term igakinya hau mweri 12 ri Wanjiku agokira ahana atia nikio twari uhoro wa githomo na Mheshimiwa Ndindi Nyoro auga ati nigetha tuhe mwana wothe wi Kenya githomo gia tuhu ya senior secondary turabatara billion 35 na agatariria haria cingiuma na akauga kiharu ni njikite uguo na muria irate kiharu kinya as we speak ni 500 o tamu agacoka akauga uhoro wa agriculture tuthi beyond kuhanda fertilizer na neuga atiriri ungeya fertilizer wikire mbegu njuru ndungiongerera maciaro so agiru urokea mundu fertilizer umuhe mbegu njega aria kinya uhoro wa manufacturing tuturatugaga uguo ni turenda andu mecirie na practical solutions ni ali uhoro wa power tondu ni kuru wa the cost of kwambiria industries au ataru twitikiria uhoro economy jenga nenda kuja kiganda giaku na ni ukuhota ku produce power even more through solar tugwitikiria no wenderie uciongi. So maundu macio nimo Wanjiku arenda guthikiriria reke ngwire bwana Mike kiuria kiria Mheshimiwa Ndindi Nyoro aratutigana kihwaini wa umuthi ni twicirie tuthuranaga niki na kiuria tukoretwo tukiuria muno twahitanirie na thirikari ino niki giatumire tumene kana Wanjiku muingi ambirie kuga one term ni haria yaremirwo ni kuruta wira gutiri mundu menaga president tondu ni muiru gutiri mundu menaga tondu ni tuwa kabira yake koroda twikire president ndagemenetwo in fact koroda twikire president ona ndungikimwira one term arero one term tondu ni atwikire president muikari wa kafeteri tondu ni agathi guikia kura ri agakorwa githura ki tondu mweri 12 uri ugathurwo agakorwa akiingira ofisi we Wanjiku ugatigwa namba 2 hindio Mheshimiwa Ndindi Nyoro akwaragia na nigetha yuke kuga uhoro wa kiama kiria aingira ni ndona democracy at work tondu muikia wa kura ni mundu muge muno na agakone twitikagiria Wanjiku ni tumwitikagiria akaokohiki waritwo irio mithemba yothe haha nguku nyama ya mburi ya ng'ombe cabaci na akoya thani agathie kipika kiria arenda hau akaruga tutingikimuhuririria handu hamwe turuge cabaci camuranio na nyama itukanio na nyeni atigithani ni kimweru tumwire tahia ni twitikire Wanjiku ati no ahote guthi apiki haha president athure wa haha governor athure haha senator athure haha no ithuothe na Mheshimiwa Ndindi Nyoro arikiriria ni a one term movement but the one term song ends on the 14th day kugo uhoro uyu uthiete na mbere wa one term mweri 10 wa kanana 2017 cia hwaini
station cia hingwo, the song is over. Ugathirira hau. Now beyond the song, hanu hotorauga beyond the song, na ne warauga January ya 2028 ito ndungitara budget iga ikorwo ina githurano twikaga financial year githina mbere. Auga January ya 2028 twagirwo gukorwo tudikirite githomo giothe ya secondary ke free. Auga twagirwo ko andu atuheaga mbeca cia kuru 2,000 tuciongereire kuri 3,000 na after every 3 years tugakorwo ikiongerereka otoria value ya mbeca irathie ura turahamba na ba ithatu arimu anathari matiga gukorwo ate me under the mercy of the governor ate governor no amandika na contract mbeca iria gwiciria mangire thiini wa TSC nigetha terms ciao ciambirie kurorwo ni TSC au horo ogima wa mwiri tau no na county ra ukaigwa county no magomete ino mewira ino ni marago marucio nigetha tunini horo uyu ri tunyi uhoro wa wandikani ogima wa mwiri naguo ure handu hamwe macio no maundu maragia a Kenya kaundu kangeuga ni ate twegutire guthuraga mundu akoya bururi tare biashara yake akambia kuhura biashara na bururi maguta maturukana system cia thirikari system ici ciothe uraigwa ni turacenjia ya githomo ni turacenjia kuma waigwa mbeca iria iraguru ni mundu urahura biashara na thirikari tondu gutingikorwo Jenga ni uri hoteli itagwo Jenga Hotel na irathondeka faida ya milioni watuika president eyo biashara cia thirikari abirie guthondeka faida ya milioni 600 no kinya twegutanirie na auga kaundu kange ka bata muno na gaka no njitikirie ndikania Wanjiku ati president yagatangathaga tucenjie watho president yagatangathaga kirari na kiotana ingira ofisi acoka kima ofisi nigetha tugirie ni ndi Joshua ngatuika senator wa Murang'a ngahura biashara na county no indo cia ngahura biashara na kamulu jigete na hau kaletwo letwa fulani immediately ndatiga gutuka senator ruga kambia go transfer indo icio kunjokeria kana ngatuika governor wa Murang'a ngahura biashara na thirikari through proxy tamu ciakwa ciathire ru indo ikambiria gucoka kureni auga tuka suspend transfer ya indo guka kuri retwa riako for 25 years na ngiko wagithurwo wa miaka 70 kana miaka 60 ni rakwira ati igage transfer yota kiri guku ini nigetha tunyihie mukoroko uyu ati ndro ya giti nigetha witongie kaundu kange goneka mentorship ina ndaigwa muno akiuga mundu wothe ukuingira kiama kia PPK egukorwo akenyi kana ni MCA kana no ni akumanyita moko na mamente na to just mentorship ura mentu tuike ki tukoretwo tukiona andu mayoka kiharo guthoma uria wira urarutwo na ongerora kinya page ni cia MP ingi thaici kinya mathukuru marekira kaburo ongerora page ni riu ni marauga riu uraigwa mundu ni ahura mbica ni ndirekira kaburo tondu tairo ni mekirire tura compete wikata kiharo ona ungithikiriria ngi marauga ni thura iguko girigirie ndigutuita kiharo riu nigetha mundu ucio athomithio kinya wira uri okibangagwo ri handu haukage kiharo ri riu kiama kirakwe platform ndirakomento tuike murutu wa wira tondu Kenya kire twagite ni aruti a wira riu ni platform ya ati mundu ni ramenya itumetaga the kunyorokia movement ati riu kunyorokia movement ituike a national movement ati wathurwo Mathira wathurwo Kieni wathurwo kuria Mombatha Ramu wathurwo na kiama giki we murutu wa wira we murutu wa wira na party leader waku ni akuonetie ni kuruta wira tondu ke ngwire taru ngorora haria 1992 twari na ciama igiri eto mo to say ciari kirima kwa ina kiama kira kia Kennedy Matiba na kwa ina kiama kia DP kia mundu gwitwo Mwai wa Kibaki ungora andu na mathuritwo na kiama kia Fonda Siri na gitio kingi muno mathuritwo andu aria atonua tururu andu aria siasa moto development is almost zero no ni siasa cia kanua irumi kumenereria gucambithia eno na siasa icio cia marakara cia kuhurireria ungorora mwena wa Mwai wa Kibaki uria andu na mathuritwo constituency ciao mari aruti ya wira ona ni ukuririkana kinya mutigaire Micuki ndathuritwo na kiama kia Matiba tondu he tofauti ya tuhure siasa cia kanua na cia marakara na cia kumenereria versus siasa cia waki tondu kumenereria na gucambia guthira gatwaikia kura ni dona ona ngithoma imwe cia SMS iria ndina cio haha andu mena mwihoko munene muno na kiama giki gia People's Party na andu mena ni urona ugithoma ni ukuigua andu mena fresh mind
newness of things divide jero thini wa kiria digitho jero ni mukota go sustain no mwaki mugire akagirathi mbere ya wambiririe thabari kiria giothe urabataraga thabari ukamboga ko make sure wina kio okorwo ni tuthendi twagwaka kiama ndureterera aspirant umetie nigetha wake kiama ukorwo ni wibangite indo ciaku ciothe ciho nigetha wambiririe thabari riu ni guthie what has happened ni atiriri mwezi mwa Ndindi Nyoro endo arakirite ni kwibanga na tondu ni ebanga na riu ni akurithia thabari ni guthiururuka bururi wothe akiaragiria andu na ndararia ari wiki araria nato akuite kioneki gia tongoria cio taru ngirora our brothers Senator Sifuna ungithikiriria muno one term yake ikoragwo muno ikuite ruo rwa njuragano ire ikoretwo kuo Kenyatta bara iria iratunganio no igwa akiuga kaba mundu akorwo ari muoyo ona ndwamwakire iharo ona kaba akorwo ari muoyo ageragera kuongo-ini evaluate life ungithikiriria nake mugatheri gathe wa Gachagua akiaria one term yake ikoragwo iri political ni wanye ngutiria office kiu nikio andu aya nio mateithiriirie nye nguti office iyo nio one term yake ungithikiriria one term ya Kalonzo ni ta thayo ro uguo ungithikiriria Fred Matiang'i kinya akiaria ni ya urutu wa wira arauga urugu kubatie uko gugithio na tulijikana bururi wi hamwe othe one term ya Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni urutu wa wira moso gukuria economy ya bururi nigetha andu othe mone mawira riu one term ici ciothe rwimbo ruoka ni ta kwaya ikoragwo na alto tena bass rwimbo rugathakara ungithikiriria rwimbo rurainwo ni tena itheri ti ruthaka rwimbo ni rubatara rumixwo voices icio ciothe ni turabatara mugambo wa Rigathi wa Gachagua mugambo energy ya Sifuna energy na mugambo wa Ndindi Nyoro kuhorera kwa Kalonzo kuruta wira kwa Matiang'i inyitane ciothe nigetha tucenjie bururi uyu nigetha tutikane kuri haha 2028 tukina one term na ndirikania Wanjiku one term ino iho to ya president asa o tukifixaga haria iguru ona guku thi twathina mbere na kufix MCAs kuma MCA to fix MP tuthuria rutia wira na tukoragia mundu ucio roka kuhuranira giti ariku tondu ndingikorwo ndaiite haria na huthire mbeca ciuka kwetha giti haha women rep ite ciothe tutwire mundu na mitiria yake etwireire ora ndamaka muno ngeigua kinya mundu andu meite-ini ringi mundu ni senator mundu ni governor arathia kiinaga one term no akorwo ainira one term haria iguru no nake ni one term ni arainuka tondu thiini wa one term movement ira ru ingikiuga tondu weni it is known all over ati muru politically Ndindi Nyoro is my mentor na my friend na my MP so once he makes a move ona dikuria kana ni atia ni kuruga tondu I believe na gatrust na move na uira wake riu ha ikogurikagia na kuga ati thiini wa one term ino yothe ri ena ithayo na ina itungati aruti a wira no ngetwambirie gucagurania ithayo iria ci thiini wa one term itigana hayo kura tanjira atiriri ni kurikia turarikia ni urona uria marauma UDA makiruga guku kungi kumwe magetikirwo kumwe makaregwo mugwika atia gwithemana na uhoro wa andu guka gucuhirira kagoti kanyu ka PPK twina witikio munene mundu wa kimaramari kuria riu nioka Wanjiku niyo imaramari ciothe Wanjiku niyo ithayo ciothe Wanjiku niyo andu marutite wira niyo yara matarutite wira kagoti kau mundu aroka gwikira ndugecire wekira ka PPK angikorwo urari giti-ini ugiuka kuingira the People's Party wiciria ati gukorwo na advantage the only advantage you can have ni ukorwo ni raruteiria andu aku wira twanyitana angikorwo ya aspirant mweru tugeje bwana Mike ni urenda gutuika mubungu wa kuria kabete kiria ungituhe indi urari inoro ri ni uraciragirwo ni show how diligent were you hani urarutaga wira anene kuma ngiurio ri magiuga imurutiro hana atia na tondu tu inoro ritingiiga mundu kiguta miaka iyo yothe ri so tukona mundu ni murutu wa wira riu no weke atia ithayo iguta IC matire na kamweke
thini wa kama giki tiga uka kuringia ndurika unjithikirie njugi uguo ni aruti a wira tondeke gwire bwana Mike tuthurite ciama thiko nyingi muno tuthurite ciama thiko nyingi muno but problems ikaragoro hau no kinya tuthi beyond mundu gwikira kagoti fulani na nie ndunginjira ati tondu mundu ni oka people's party atene mwega no it goes beyond we guka we mundu we kanyoni muthemba u sawa herogano heago ni mundu gwitwa ihura waigwa mururi ucio ni kurikia turarikia ati muthenya umwe kiura gikiuma gwathoni akio gicemania na Kang'auro Kang'auro akira kiura atiriri woi ndaguthaitha ningia ruwi ruru ni nguremwo ni kuringa kiura gikiuga na we ni uri mitugo ya guthecana guthecana akiuga ndingi gutheca na magikihaica mugongo igitwarwo mwena urio ungi o riri marathie kurikia ri Kang'auro gagithesa kiura kiura kiuria kaniki wakinjika uguo akiuga ucio niguo unduire wakwa ndigirigiriria ndimo kanyani Kang'auro ni tuguka Kang'auro tuoka wajikora tuthikiriria nio Kang'auro ndwakahe chance na ngirikia biu njugi atiriri he mundu mwe mugi muno waugiri atiriri ingeheo wira wa gutema muti ingihuthira ihinda riria nene nginora ithenwa Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni arahuthira ihinda inene muno kunora ithenwa riu muti uyu woguta wa uici wa kuremwo ni wira tutigitie thiku 360 ni ihinda ria gutema muti ucio asante negatho nyingi muno asante sana nejo ni ukumuona wamuona no twende mwire no twende kunanira njung'wa nake riu thabari ni yambiriria hari akimuri tuikare thia tuhe horo atwire arenda atia na arenda gukorwo agitwara bururi uyu thabari kwambiriria ri riu twi mwaka wa siasa wa githurano urugo mwaka wa githurano asante ni ngatho nyingi muno ni muthuriti Joshua Mwangi makorwo maruguria kiama gia People's Party of Kenya PPK nejo no tuguthi na mbere na ukorwo tukimenya meciria mao mahana atia murarie thayo rucio rucine mugiokira guthie na mbere na maira manyu mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime.